pufanga ke ngai whakatau puko sana whaki kai atai beke hoko atu ngai whamatala hanga tonu ko atu mei he mala e teu whaiwa aho whaka osi eni o e spoti hono hiwanga fulu maa wha ko ia e tau ngahi ako atonga aho no wha ene tau wa umai ki ai aho whaka osi eni pe ko ngahi iveni o e aho ni ko ngahi whainolo katoa pe hawiri le rei pe teu whaiwa i he pongpongeni pe aku alomari e malu ao fia moko aho no ea ka koe iveni o tau kamata ki ko ia o e aho koe mita e tolu afe steeple chase ai ko mita tolu afe steeple chase o ku kau ai koe ai lere ko puna i he vai mo tolu koe mo anga maheni peki ai lere ko ia puna he vai pe o kai pe mo ngai papa o kai ko ha he tolo ka koe papa pe o ku o se fotu pe o ku falafa pe e te puna i e kau lere ai koe konga ia o e lere koe ni e puna i he papa ko ia pe te puna i he vai koe vai o tu me ta whaka toka lau ko ia malae i teu whaiwa ai ko pau peke na wafe o lere ai koe konga pe ia ka koe lere foki anga mahe ni e tolu afe hangi koe na tau whanonga ai ane afi koe lere takai fitu anga mahe ni ia ka koe steeple chase pau ke nau ki puna nau tolu mo lere i he lere koe ni ko ia kau hanga tu kiai ai koe lere koe ni koe foi lere pe e ua koe whainolo pe ai senior koe whainolo ai open tangata ai koe foi lere pe ia e ua ko ia e a kahiria e hoko atu le vaia ki he ngahi whainolo o he tolo mita te au lere whange au he tolo mita wange au a te au pe ape he foki ki he lere fuka motu whainolo koe ngahi lere ia o e ahoni koe o tau whatu atu pe te tau toe tuku wawe pe e ahoni hange koe ane afi whakatatau koe ia ki he taimi koe ni o ku whakahoko aki ai polo kalama ia e pe mo polo kalama tāpuni ia e pe mo polo kalama tāpuni e laka tāpuni ngahi team spoti e koe pe mo polo kalama makehe ko se whatutu pe me komiti spoti e ngahi ako kau whakataha whoken pe mo e komiti spoti whawhanua koe atonga i he pou ko ia ke whengau e ak whakataha koe ni pe whoke komiti spoti ko ia e Oceania e o ko mai ai ki nau tolu kau matao koe ni ke nau hanga toanga i e tepi e mono taimi ko ia o e ngahi lere koe ni ka koe kau whi au hien ko nau o si mau na tolu ke nau stata ai koe kamata mai me ta whakatoka lau haha ke ko ia mala e ta whake o kamata nga maheni mai mea mi ta wange au o hau rewa ke tepi pe takai rewa fitu ai koe lere tolu afe nga maheni ia ka oku ki puna steeple chase ai lere koe ni kau whiau hiko iau nau kau i he uraki whainolo koe ni tolu a wheu kia Samuel Ahoko i mei atere e sawhere meki mei eua Samurea re ao mei takuilau o hei muri man mua mei ria hona manu fisi i hoi mei toloa sione fifiri tonga mei tupou toa paia finau mei eua mafi fifita mei atere David Livingstone tonga mei tupou toa laka se fitari tova mei takuilau sione tau whelungaki mei toloa Samuela finau la venga marie Samuela lere noa me takuilau feo faaki ka folau me tailulu mawa tang finau me la venga marie Daniela Koriaki me ria hona tapua ki Ioane me tonga hai mo hema kisa inia me tonga hai ai pe ai ko toko tahavalu ia i steeple chase ko ia ai whanau tangata lalahi sinia i tolahi ange ia ki tosi ange ai kau whainolo ko ia open ia ka koe whanau sinia o ki tolahi ange na osi mao pito ke nau ngahi tuanga osi ma opo no fo ia i e grandstand ko ia teu whaiwa he taimini ko ia motolo ko e toi ki taimi ko ki aho ata e tō mui au pito ia hange peni ko ane afi na au ke taimi peni ko si ma opo no fo ia e grandstand ni ka koe taimini ko osi ma opo ke toi pe whangi turik ka ko osi mapuni hake no fo i he taimini ko kamat osi ma opo mai mo no fo e ngahi ako apa osi eni o e spoti hono hiwa ko fulma fa malo be ke tau ngahi kau taha po ko ia mo sponsor e tau fama fola o e sipoti ko e Pacific Forum Line
PFL ko Rio Tonga Airlines ko EM Jones Limited Tonga Health Promotion ko Waterfront Restaurant and Catering ko whakatau maki finance hei kautaha iau na popo whamawhora hanga tonu ko ia o e tau sporti ko ni hono hiwang pumawha e whamalo makehe iai ia be tau whangi sponsor i ta whaaki kau kosi mau maari e be ta whaako dobe ka ko ia ko le tu ia i he tai bini kulele pe mo ngahi event ni i loto malae aia ko e turi ko toa ko ni ke mau maari e ka toa pe ki anai e lava ko e tai mi anai papopo pe ki he tau pe ko e hafe e ua ko tau wa tu ki he ka toa nga tuku ko ia ko ka toa nga tapuni o e sipoti anai na ko nga ia o e tai mi i he pepa o tai mi ko i he loto malae mo e te au hi te tau toki turi pe ki ai mawa te ai te pia me heni mawa te pi me heni ko starta me turiki to lau ha ke ko mita me kamata anga mita wangau oku Teu me ai mita to rafe steeple chase. Ko malo pe fok heni ki he komiti ngau ko ya ko malo nga tonga me he paperwork. Dai mi le ya pito no mai ko tau u pepa final ko e ahoni ko osi I heni ka to ia. E fa malo be kia o ke ya ka ola pe mo ka u fai fatong ya ko e tau pepa me he e la lo heni he grandstand. E fai fatong ya ko ya me ta fa ko ya. Tai milere ya pito no ha ke ko tau pepa ya mo tau lisi ke tau ngau aki ko nga mahu inga ya tau ngau ko lisi ko ya o ka fe au hi ko hi ke tau mui fa ta be ai e tok fai pe haki wakai ya nai ange e tunga ko ya ke tau te bile metali ma ti fo ko official lo o mai me ai ko tau te bile tau do ni ko te bile lalo te bile be ya Kalau ke RFO College, jadi now ke famo mo ke ahon. Teu ai mita e tolu afe hopo steeple chase. Hopo mo tau fe turi. E ko pange ai tolu afe ko ni o ku ki whakamana ko ki he mea ko tau fe turi mo. Puna hopo he ngahi mea ki he vai mo e puna he papa. Kau toi ki whakamamate ange foki e nia me he tolu afe anga baheni. E tolu afe anga baheni foki ako foi lele pe. Koini e toi ki iai ki iwi makehe ki he puna I he vai mo puna ko he ngai papa. Ai ako no uhinga ia ko oku tuku makehe pe ngahi event ia ko ni I he whanau tangata atata pe. Pau mo whatonga I ko whanau tangata pe oku nau whahoko e ai event ni ko ni. Pea mo whanau tangata lalahi pe. Hei poloa mai hano whama opo mai o e sata. Ange ka te au ia e ngari e numi I whakataha mai pe he si nia mo e openi. E anga ko wakai atu koe mei he ni na ia e grupu na nau tu o tari I he tawhaaki. A koe ni ko te puria grupu ia koe aku nau hu whakataha pe ki loto. E tok mahino pe mi hano whakaongo mai mei he tawhaaki koe ia e tau te pi pe foki I he e tau Stata. Tapi foki tau kau MC ai pe. O kui ai taisi mau Havalin Sekona pe mo ilai ilolahia. Ko tau kau MC ia ko kinau tolu ia aku ongon na whakataha tu ho maureo I he whamafola. Tau I he ni whakataha foki pe mo Paula Moimoi latu. Kau mo mamata mai I he interneti. Koe ki taipe iha ke pe koe Paula Moimoi latu
pe ko ho taipe I he Facebook pe ko taipe I he YouTube ma o pe ko ai ko I face ai pe ke hu le wa ki he live stream ko a ora moi okay mamma taipe ko ia he fu aho kakato Te pau ke te ilo hata hau ki mamata ata aga ki ita ya tu pe ya yo talang ya me ata tau ke paula moi la tu ai senior girls shot put girl Oia okay ko tu upe ko te whakatonga e ko te holomui mai ko I kulupu e taha ki tua hange ka te au o ku I kamata ai openi ia hange ka te au o ku kamata ai openi kaya ka pe wakai atu mei heni kaya ke u mao ai petutaki I he terere tio ka ko wanga pe wakai atu taimini ko openi e na kuna utu mai Kaya tau kia he toa takau mei eua ko ino ke ne hoa me ria hona Teki tufi me atere Mai kolotonga eua ko pusiman hapai atere Riam paurivati koloa Sione tau kala veka maarie Pluk Kapon fituafe mei Toloa Pea mo Francis Nime mei ria hona O kunau pepehe aki holope O mo wakai peke au nau unu ki he nau hu ki loto nau hu mai ki tua Koiwa te ke kau pule sportif Bole aku Tuku mai moa kau finalist Ai aku ane tu ui hai taimi Tau ku malu le lei te he taimi ni a te uwhaiwa pea Moko pe Hawiri pe Kau koe ke hu hawiri hange koe ngai hawiri koe ngai aho ki moa Koe ia Ope ni e neu nau tuku mai koe ni Kau ngā tama atere nau kui mua hai taimi ni Pusi manu hapai Atere te he foki hana tawhaki pe Ko Tufi, feki tufi ai pe Mei atere ai pe Kau ngā tama atere nau nataki mai taimi ni Pusi manu hapai Feki tufi hana tawhaki pe Ukai koe ia a toloa Ko fituafe ina Nau kai ko purivati na ia urere mai ko ni Kataki koe 3,000 meters steeplechase ni ai open purivati na ku lera tu ko na mo ta matere o masila venga mal nau puna he mini e papa ai ko na lava ke papa he turi ki faka to lau hi fo papa he tafak faka tonga hi fo tonga ha ke tonga hi fo pe ko mo papa he tonga ha ke e mo papa he tafak ki faka to lau ha ke pe to ke pe mo vai ai ko na takai ono he to na takai ono ko na takai fitu eni takai uraki eni na puna I tafak ki ko ia faka to lau ha ke na lele ha ke ni ke na wa ha ke tafak faka ha ke ki he vai ke taki ma he tai mini ko atere feki tufi me atere ko taki mai ka ko no ta fa ki pe na puna ma he vai o ki tu e masi ko man ha pai ai ne ki pakali ali ana ko ne ki teka puna e pa to vilo ko ia man ha pai pe mo tufi atere lo wa pe o lia hona na I hona tu a pe ko he noa ne hoa lia hona Kau finalists Wei lia hona e ua O tama atere ni mua Kai koe masi koe nau whikatolo ta mini ko Nime Francis Nime lia hona Hoka te peo no tua ko Sione Taufa O lawenga maari e Toki unu mai ki mui ko Paurivati ana e ko si Holomui mai he tai mini O whika Nima tu Ka koe ongo tama nai koe mua O manu hapai pia mo tufi Poristonga loa O naua ia kulaki ua he taimini Na kei tau hia ke pēna rere
Ai ke hange foku na lau ko ke ai ko whainga whiau hi ko ni ku toi whi mao i vilahi ma ke heia. Ko lere ko puna he papa ko fu me alahi au pito ia. He kai ke lava ia akahi ei masi e ko manu hapai te whai pe puna vilo ia. Puna tā kise masi. Ko ia no ko staki mai tai mini ko pusi manu hapai. I hono tua pe ko feki tufi atere lo ape. I hona tua pe la venga marie o ku ai a sone taufa ko fika tolu ia Francis Nimeri a hona ko ia fika fa mai dai mini va ve puto peto e foki mai turi mai ko ia a Polivati mai tolo ko kore mo famana mai ka me he ka ko sia o mai mo tamai dai mini to e takai enima na to nga e huanga e makapa Kei puna lere i pia manu hapai pia mo tufi mo tau whae ni lama ngamarie une ununat moia te foki ki a Polivati ya we ke puna kona masi e wai o kai peke to ya habe ko puna hau pe na ia o hange ko hane olo i hake pehe funga papa ko ke toi puna ia to please wear your official ID at all times. Kai ke ko ngo tamataki na una vilo mai na waia ha o ke toi takai fa vilo hake tapak to kalau ha hake man hapai ke taki tufi hewa oi masih hewa ni baba mau pe kai ko masih hewa ai ko ne toki puna lere ene masih ko oi ya we fika wana ko to mai ai vai puna mai to ia lo to vai to tu hake ai ko tu ta minno si viku ai te unga ia ai kau lere man hapai puna mai he tai mini taki he tai mini afe mai pia mo tufi afe mai mo Polivati he tolo aia ke taki mavahe apu to taki a man hapai a mai tai mini ke topi ke to e nau takai tolu he tai mini a man hapai atere tufi ane ko wawa mai ko wawe pe turi ma Polivati hano tua na mai tai mini ke to takai tolu You can touch the hurdle, you can Polivati tolo turi ati ke hewa ta mina puna i he papa ko ne turki tonga hake that's a clarification from the officials. awa mai tai mini pe mo ewa fika ulaki ko tonga puna lele mai pe ya o si lolu e maria hona tai mini asime ko masi ewa ko ni ku ha u fa mui ko masi aku mari e ko ni ku lele mai ko mui puna mai masi lia hona tai mini ke puna lele ka to pe ko ha u ka lele na puna lele ka to ko masi ewa ni ha u ke puna papa ha u mai teu kaka masi gitu ya fela veia ko kaka peo malo pene ya umage te fake ta papa ko si asi mai pe mo uaki ya tai mini ya uki hanga tonu ke to ene takaya na tolu ke to ene takaya na uwa iya to ene takaya tolu manu hapai ko si manu hapai ni ko to mai ko ni me he kristonga ko uaki ya he tai mini to takai tolu Pamanata ke kafe auhi. o si ya ka urere ko si afe na tolu ya O fua pe ho kaka he tolo o pena alai o nima. o ya o to fai ngata ange ya ko ni kutala mai me he official ko la ko puna he papa ko va e pe e kaka o ko ke to ala ho nima ko i he papa te anga fe le vai kaka masi ewa Triple jump, intermediate girls, triple jump. Kona. Kai ke te whelava mea ko si ala pe papa kau kage ko lau kai ke to la uia ko si mahino tu ngai o kia e kau ke au hi he tai mini ia manu hapai i mua
Ihono tua ko Pauli Vaati. Pauli Vaati na me tolo au ki kaua. Kei fika tolu pe a tufi mei a tere pe. Ka una osi va mamma au pito na tolu ya. Takai mai tai mini a man apa ia. Ke hau ki heni ke toi takai ua. Afe mai tai mini man apa ia he tawhangi whakatoke lau. Hau ki hanga tonu. Toi whakalaka mai ia i ria hona. Mai ko ni whalaka tu oua mai ana i ria hona. Whalaka i ulak takai mo toi whalaka ko ni. Pusi manu hapai, pusi tonga. Koe ulaki he tai mini. Koe ua ni ko Pauli Vaati ko ia toki hau he tai mini he vai. Te whakatoke lau ke afe mai. Ke hau koe ke hanga tonu. Toi takai e ua ia he tai mini o sia manu hapai ia ki te bi. Toi takai e ua. Koe ua ni ku lele mai he tai mini. William Pauli Vaati toloa. Ko tolu na ku te hoko mai pe ai ku afe mai moia ke hau ki hanga tonu ko feki tufi mei atere ai pe ka ku tuli mai no tua o feki tufi ia a ria hona aia ko inoke ne hoa ia tuli mai no tua he tolu ka ku osi mavahe au pito pe uruaki ia a manha pai Fie mau ke mau lele he mea whaita ke laba o lau lele ai taimi ai kau sipoti. Manu hapa ini osi afe ke to lau haha ke malae. Ko ya umen to ya umen ni tolu ni ke tepi he tai min ke alu ke ni takai taha fa osi. Takai taha. To takai ua ya nawa. To me to ha upe ua kia ma umai tolu. Pun na lele masi ewa. Hangei koe ki mao hono iwi. Ai ke koe taki ni he tai mini wa mai he tai mini ki heni ki he whawhio mai ke te pi takai whaosi pusi manu hapai mei atere koe uruaki he tai mini unu mai he tai mini ai toe ngā he tai mini koe ua ni o kulelelere mai koe ia afe mai ua ia i he mita te au he tai mini ke hanga tonu mai ka kosi mavahe au pito pe mahino a manu hapai ia ua ni ko Pauli Vaati mei toloa Pauli Vaati ni wa mai moia toi mo ni takai ana tau toi takai ua ia masi dia hona ia anime ka koe ni koe ua ia ko tolu eni ko toi atere pe taha ko tufi koe ni wa mai moia ke tepi ko whae ni ko ria hona ko nehoa koe ni wa mai moia whae ka ko manu hapai koe na ko siafe mai he taimini hau ki hanga tonu koe hau eni ke tepi eni ia koe hiki mai eni hau ko ia i he hanga tonu mai hau mai taimini ke tepi koe ua ki ia mo metari ko ua ko fusi manu hapai mei atere koe mui taha na ia ku kuri hopo koe ku vai he taimini masi e ua koe ia kung teke ke au mai ua ia koe ua nau toki afe mai koe ni koe ua nau toki afe mai koe ni ko Pauli Vaati
Mei toloa. William Polvati mei toloa puna mai tai mini Papa Fauci. Ha o tai mini tu hau ko tepi. William Polvati. Mei he Chris ko tu pou. Ha o mai ko tepi ua ia mo meta Silva. Ko tolu ni kuwa o mai mo ia ki he Papa Fauci puna mai. O Feki Tufi. Mei he Chris Tonga. O ni kuwa o mai mo ia ki he tepi he tai mini. Ko tolu ia ia mo Polonise. Ko fa ni ko ria hona fa. Ko ewa ia ko mui taha ia. Ko da loma bena wa ia owa. Mari ewa. Peto atakau. Ewa. Uto peke heto ve atakau. We are going to take our senior girls long jump, intermediate girls triple jump. Piamo senior boys pole vault. O se mau ke mo e taliui ka e tau hoko atu ki o mo fe au hi. O se mau e ka officials. Kaya he ko ia ko e lava tu e tolua fe ia e whanau tangata open ia. E kuna ia e fusimanu hapai, Kuristonga. Te tau hoka tu lewa heni ki he whanau tangata lalahi. Ai koe sinia. Ke lava nge mua hataha o to oange ki fo i ukamea koe i he trek kai lava o lele mai ai kau fe auhi o tolo sika. Katangua o Ai koe ni tu e te mini, fo tutu atu lewa e tau tolua fe steeplechase ai whanau tangata lalahi ai sinia. Ke to oange ai ki konga ukamea koe na o ku ne whakailongai ai trek ke he lele kai lava o whahoko lele mai ai whiauhi malo. Ui atuen ke kau finalists ai puna he tolo mita e te au. Moi puna he tolo mita e tau ngahi iwani fokia i he ahoni ko e tolu a fen. Osi pe tolu a fe tau hoko atu ki he tau he tolo. He tolo mita te au. He tolo mita te au hongo fulu. Pea pe he foki ki he whainolo mita whaangiau takai taha mo whainolo mita te au. Pea toki whainolo rewa. Ai lere fuka motu motu ko tātuku ia o e aho ia. Whamalo la he pe ko toki ia umai nia a ria hona nia ki ia umai ki he te bi. Masi kona ko Francis Nime ria hona. A umai moe ki he te bi he daimini. Ringari ko toki kakato lere ia ai whanau tangata openi. Sinia o kutau hoko atu ki ai he daimini. Ange koe na osi whalau atu pe ane nai ange. O kunau tolu katoa ia o kunau iheni i lere ko ni ko toko taha walu. Toko taha walu nau kau whataha i he lere ko ni. Tau ngahi whiau hi spoti e aho wha ko ni. O kulama peo tau ngahi kainga me tōpure anga o mamata mai ki ai. Whamalo atu ki a Paula Moi Moi, ka moe ne live stream. O ku iheni i aho wha ko ia. Kene o atu e tau whiau hi spoti ko tau ngahi kainga e tōpure anga. Whamalo e whoki heni ki he tau ngahi tau taha he pou mai ki he tau kau whataha i he whamawhola. Aho koe ni wha ni ku tau iheni ai i teu whaiwa. Pacific Forum Line, Rio Tonga Airlines, EM Jones Limited, Tonga Health Promotion, Waterfront Restaurant, mo whakatau mafi Finance. Tau kau whataha he whamawhola hanga tonu. A watu ke ngai tapa katoa pe whawhau ati he tau ngahi le tio whetu taki. Ta mauhi ko e wake tari wholau. Te toi awatu he ata heni interneti Paula Moi Moi lātu. Ki he head official ai mala e whikaua triple. Te watu ki he tau tolu afe steeplechase. Ko toi pe ke lava mai ai toko taha koe o Sinia tangata.
tataki ai whatongia ko ia, kai whakahoko e whiauhi ko ia. Malu le rei pe te whai wa he tai mini pe a oku ma opo pe mo nga no fo nga hi apia ko mo to e ma lo hia nga whakai kai a hon ko ni o long jump o whahoko ai triple jump kataki mua whawawame mai ki loto o si ai a hon ni te tau to ki whanongo le rei le wa ki he malo ki nau tolu ko ia kau tu ki mua au pito wai pe fo kau tu ki mua I he ngahi fi au hi kau te make he wepe kau tu ki mo au te make hange I he anga ko tau wakai ke kau tau mui mai le mai pe I he forma fola I he ngahi hingoa ya mo mamata mai pe he ata ia ki nau tolu mita tolu afe steeplechase ai senior boys ko tau au mai ai ki he afa au siko ni tu ko mai dai mini ai tolu afe steeplechase senior tamai tangata Nau kei whakapupunga mai pe he taimini Hau takai mai koe ni ki he Koe takai uraki te nau toki puna pe I he papa ko ia o e tawhaaki whakatonga hahake Kau ko sitaki I mai taimini ko atere ia Atere he taimini ku taki mai he taimini Ko mawhiwhita me atere O toloa ko Sentau Wherungaki Te foki ki Apo-o Foki ai pe mo Apo-o ai kuna Te tau mea tu koe na I mua taha wa tolu ya koe I he taimini Tege, ko ia koe Hongotama koe na I mua he taimini Sione tau Wherungaki ya me toloa pe mo mafi fifita me atere Iona tu ape ko Apo-o I tu ape ko o Apo-o ke unu atu ai lawenga mari e ia kata ko ui Samuela Finau me lawenga mari e kata ki lolo O nau kalaka ke taimini o whikaua whikatolu ma Apo-o lolo a whika ulo ati pea moe foi papa totonu moe te lava whakakato ati ai te au puna lolo a koia te to'o foi papa kuia he taimini Afe mai taimina puna mahe vai nau ngaunum ko toa mai pehe loto vai Ake ko taki mahe taimini I hanga tonu mai ko ni ko sione tau Wherungaki a mei toloa I hono tu ape uki ai a lawenga maari e ko e whikaua mai he taimini ke whetong e mea ngā ui kalava Toloa hono waene uki whikatolu mai Samuela Finau me lawenga maari e ko e nau whikaua te taimini Lawenga maari e taha ko Mawaitang Finau pe mo toloa e taha Ko manu fisi hoi Nau tolo e na imu ape he taimini Ko ngotama lawenga maari e mo ngotama toloa Kato hoko tai peto e ngā Apo-o pe mo atere kuna Tau mo nau he grupu laki mo tumpou hai Nau puna he ngahi papa Au kei taki bea tau Wherungaki Mei toloa I hono tu ape ko Lawenga maari e Samuela Finau Hoko atu bea Samuela ko Manu fisi hoi Mei toloa e pe mo ia Pea toi hoko atu bea tu a manu fisi hoi Ko Mawaitang Finau Lawenga maari e pe mo ia Ko e taha ua tolu whai e taimini Koi kore tēni ke kau officials ai mala e tolo sika ai Chamberlain Koi toko ua pēne Nau puna mahe vai Atu ko takai e fitu Mau ke mo kakato mai ki ai Nau wafe mahe taimini Hau ki hanga tonu ku unu mahe taimini Taki mai a lawenga maari e ia Open boys Taki mahe taimini a Lawenga maari e taimini Samuela Finau I hono tu ape ko ngotama toloa tau Wherungaki mo fisi hoi Pea I hona tu ape ko unu mai mo Finau mei lawenga maari e pe mo ia Nau tolo na imu a he taimini Koi toko whai au nau mua taimini Ki mawahe mai ki mo I ka atere ai Ko Ahokovi, Samuela Ahokovi mei atere Tonga hai ana ko paia Finau Ewa ana ko paia Finau mei hono tu ape
apu o pe foki ki tailulu Kata ki kau officials. ko tailulu ko na i he grupu laki nau kau kata hatu pe i he lere ko ya kava folau tailulu ko grupu laki e nau ke taki mai tai mini Samuela Finau la venga Marie tau fe lungaki be mo fisi hoi mei toloa ko taha wa tolu ya ewa na ku osi turi atu be mo ewa ki he ulaki he tai mini ke he grupu ulaki ewa ke ai esa fere meki be mo Paya Finau Koe ui atuen ke kau finalist e mita whangiau. Kau finalist e mita whangiau. o ia he tai mini ya hafe mai tai mini ki ha ko ke hanga tolu tai mini ke toi takai fa ha woni ke toi takai fa ke taki mai be tai mini ya ko tau fe lungaki o taki mai tai mini Junior boys long jump. Open boys high jump. ko mai be no tua pe ko Samuela Finau pe foki ki Midget girls fisi hoi discus throw. mei tolo ai pe ke to tolu e mo he tai mini o ewa ko na ku turi mai na ta fa ki he tai mini ko Paya Finau ya Paya Finau mei ewa Tau mai o na ye hona tua Kai lava ke whahoko e whiauhi o whanata. ke tailulu ko ni ko tu tailulu ko Superman ni Superman ni lupe uwe ani o kui he lere ko ni mei tailulu ana i kulpu mo ka ko si mama ha tu pe ki mo ai ka ta mai ago ke taki mai pe tai mini ke yonga tama tolo a pe mo la venga Marie o yonga tama tolo o tau fe lungaki mo fisi hoi o Finau pe me la venga Marie a koe na turi atu na tu a ewa Paya Finau me ewa ko ia na o ku turi atu koe i he wha he tai mini ba be mo unu mai a tailulu ki moa ka o kunau kau fata ha kau toa pe i he lere he tai mini ko nu kwa fa mai ko ki hau ki hanga tonu he tai mini e taki mai pe he tai mini ko toloa ke taki mai pe tai mini ko toloa ke taki mai pe ko toloa ko tau fe lunga ki pe mei toloa tau fe lunga ki mei toloa afe mai ki loto he tai mini toloa pe foki ki a Finau mei la venga Marie puna akau polvo pe mo o ku fiema o ke frahoko tai mini ai feau fisi hoi ai pe mei toloa ka nge ko kulave ku uno atu pe na tu a o ki ai pe a Paya Finau ko mei ewa ko fika fa ia he tai mini fika fa he tai mini ko ewa ai senior boys ko inga kai ata ai malae ke frahoko ai puna maulunga ko pau pe ke taimi ke ko no inga ke frafainga Marie ai o ia ka uno mai tai mini tau alu e osi ki he ai senior boys te a whakakato lewa ai feau hi puna maulunga high jump ai open boys pa mo national men kore atu ke kau officials oi pomo o fia fi mai tai mini ko ha o ni ke toi takai tolu mo lava ke lewa ha o ni ke toi takai tolu ai feau ko ia oi kulpu ulaki e nu na wa o mai tai mini ke hanga tonu mai tau fe lungaki ke taki mai pe This is the final call for all finalists of the 100 meters and 110 meters. Yo na tua pe foki o ai ko ni ai fika wa ke unu mai pe ai he tai mini ku Our steeplechase kala ka mai tai mini a e wa ia will soon end and we'll continue on to the 100 ko pe foki la venga Marie meter hurdles final. ai ko e wa no fika wa he tai mini ko Paya Finau ko mai ke he tai mini ko la venga Marie ko Samuela Finau ko ki fika fa mai he tai mini ko fisi hoi ko mei toloa
Pea pehe foki ki lupe uvea ko ia mei tai lulu. Ka koe ulaki ena ku unu hake ia mua. Ai ko ulaki he tai mini ko toloa ua a e ua. Pea tolu ala venga mari. Ulaki ua tolu he tai mini. Toloa o gai a tau whelungaki. Kena wawhewhe mai he tai mini ke hao ia ke ene takai whaosi. I mui pe ai ko paia whinau mei e ua. So holo mui mai beki mui ai o ki ai a to samola whinau pe me la venga mari e. Finalists for the 100-meter hurdles. Tatakai mai tai mini a tau whelungaki a ke hanga tonu mai ke tepi. As soon as the 3,000-meter steeplechase is over, we will proceed to Puna mata whelungaki tai mini ko hao ene ke ne takai whaosi. A tau whelungaki. Hao tau whelungaki ke ne takai whaosi. O ia unu mai bea mo eua ia ki hene takai whaosi. Ko eua ia he tai mini ko eua ko paia whinau. Ko ia na ku unu atu mo ia ke hene takai whaosi. Unu mai tolu he tai mini ko tolu he tai mini ko lupe uvea ko ia mei tai lulu. Lupe uvea na mei tai lulu. Ko ne takai whaosi e na ana. Ko whika tolu ia. Whika whaa tu pehe no tu a ko la venga maari e ko ia. Ko Samuela Whinau. Men's national high jump. Open boys. Ko e tolu ia mo whaka. Ko e ulaki e na ia. Ko si mawahe hake ulaki e he tai mini. Puna hake he tolo toko lau hake he tai mini ki hau ki he tepi. Awhi mai he toko lau hake he mita wange au. Tau whelungaki mei toloa. Hau puna mai he vai. Ko hiki mai tai mini. Tau whelungaki ia. Neongo ko takuilau ko nei moa ko ke kau i he lau. Kako tamatoloa. Ko tau whelungaki ko ia. Ko ulaki ia. Na lere whakataha mai pena o me masiko e. Hau e pe tau whelungaki. Hau ke tepi. Ko ulaki ia na ko toloa. Ko sebe tau whelungaki. Ko ua ni. Ko eua. Ko ia unu mai ko ni. Ko paia whinau bei eua. Ko ia whao ko ni ki he ua. Paia whinau bei eua. Ko ua ia mo siliva. Ko tolu ni ku unu mai ko ni ko tailulu. Ko tolu ni ko tailulu. Ko lupe uvea. Supermani lupe uvea. Bei tailulu. Ko tolu ia mo metari kolonise. Da ko toi ngai ko ni toi na takai na toi taha. Na ki fa fe ki na tolu. Ka toi na takai na toi taha. Apo ni wa mai ko takai fa aus ko ne osi moya os ba fo. Tolo ko ni ko ne osi mai mo moya. Na ko meme ko na ha upene ngai takai fa osi a tolo ani ko osi a tolo. O la venga mari ko ko ne osi moya. Osi mai mo to hai ka ko ai ko na ha upa osi ye. O so si ga to atu tai mini. Ka ko lava ia. O e tau mita e tolu a fe steeplechase ki hopo mo ki tau fe turi. Sa waka e mai heni he aho wha ausi ko ni talo e mai heni aho uraki aho tolu aho wha ni sas? Pepe. Ke hanga honi mawhana e honi talo koe kamateo ke ni mawhana pita honi whapo whae tua e ea la a pepe mo e mai kungao maru e tamini Maupo mo whanau, peki he grandstand. Ke whakasos ma benge takai ko ia. Ai steeplechase, mita ia tolo afe. Koe oswa geni ta hokai ke he tolo. Midget girls, midget boys, junior girls, intermediate girls, senior girls, women national. Whakatau nga koe whanau tangata. Koe awa ni hea honi I te whaiwa.
firma ufawara ke lava maleva ke starter pa mo e miafana etaha ifakakato ate fe aui Performa Metonga High School. Kei patonga e befoki ngā malohi e patonga polisi i weekendi. Kei haoni eni u te patonga e tu nau tata kai pe tai patonga koe me me kautamu nau tu mak i ngahi turiki. Koe pe mo e ka polisi ni nau takai pe i malai. Pepe pe mo tua. Kola he pito koe ia. A tu ahi e whaiwhatongia koe a kau polisi e ngawe lahi. Kai ke he tongu mui bifo ke kawenga koe a oi uike. Koe rau mari o espoti koe fia. Mooni. Moi merino. Ki o waslaan ya hona high school. Mikaele Ilayu Tuko College. E tau hokoni ki he tolo mita e te au. Ona no kututu e ta mene nga he tolo. Tai lulu o nau whaipatongia koe ki he te teu e malae e aoni. Whanau koe nu teki halubek. Sai poki e lau koe whangi i tuori koe nau heka e beu he tolo mo me whaingo fua. Me whātoha wogia ki mua o moho mo te po iskalu ke te lawa hiki a ke he tolo koe luka koe ni ku whaheka beki i tuori. Luciane kai fusi eua mafi fangatua tonga high school kai ngata ai ka to va veange na hako ko ia ka bana e hanga ko e fuoloa te tau te tari ai hanga